Thì cũng đi shibon ni pibaro ki belayawan wan lang hang ni ban pe ka video ka first video ka jong nga kata ka kadika talk show lani laban ong ka podcast kadika channel ka batmai ti ka first guest si jong ka ni ka pod ide i way legend bang la baro nya tip lada ngap tip lada on kerteng ne lada on tawi kerteng ne dan arli kerteng ta kana ti kanika jing in keren sepang ka jing ya lenti ka jong i ngin keren sepang ka live ka jong i ngin keren sibon hamang ngin keren ti ngimtip sano kan ya kata ka jing ya lenti ka jing keren ka jong i ti tong ngin pet kanika show kan ya kumno ti skong bhaban ya like share subscribe but comment saki ka comment box lada phi kwa e kanu ka feedback bapin ai yanga kanang bangan yo bangan ong dak tin paring mo improve nak ki videos ki bangan lang penmi Anyway. Ke banda di mensuangi hapor bingidang ya yu por ba. Kipor jongi mo kipor jongi kisit long Hapor benda ya pas ngi mensuam du snong ngi lej. Di thap kam ngi lej du snong ngi kum tuam. Tama ngan ong nu pervi hatu por bingidang ni school ngi le yam nomor ngi sa hostel. Dia yo sting yawan sini ya. Polis Polis nyang beri. Oh JNV yes. Ti. nak JNV mah. Dah. Nakarnya apa dah? Nang ini itu. Dia tidak hadu kas. Hadu 12. Teman-teman makapor biyo sting kum tu em. Piok shameless ma pi ngile em hai ti por. Ni thu khana di perlok nga ti sklit. Tendre nyele nya perkhat pi nyele nya. Hajaka ayu te jaka snak surok ndo. Nyele bisa kam kitu ki basna surok te. Mama kam hai. Hadu kata ngile. Basna surok beli ayu dong. Kami yo. Syarijk. Nga kemau sa ngi hapor ngalik masters rem. Pobi osti hadu lalik masters rem ngi ngi sayid be mensha stu sini maulai keleng ngili si tre sayid ying brio igum tu te. Ano pikamai? Kung taing si sim hasing sa bunsian nam ki sai kham ki sa chu ahi kum tu brio. Hoi. Subo mata pi la poi por telang kum tu am swa Christmas igum tu. Ti dan kam sayid ti bupli long dan ki ying brio ti bam dan ite. Hoi bam dan senrang igum tu ti khot wai igum tu kan. Ting salit sayid kum tu. Oh bro mata tengah sakot next time. Jika jingi jerang tu bai. Bang lileh. Bandrung ngi berit beriu ti dang rung na. Fleksibel piang. Oh tatil. Ti ngan sawa ai lupa quotation ini. Oh ada quotation mau minta. Wah. Pernah aku belum gitu. Mentah lah profesional. Bangsa jiru. Ti. Yo atau mah bidem nem. Kalau apoi ke poram. Yes, sya. Kalau apoi ke por nei. Dang hawa kadang ko ikam kadang ko video ngale kita ka ong si ke machine bas siat basat kali te. Ti terwadi kata po YouTube am. Ti jing sya hapor banget ngathit ita ngasim kita ngamut bende kata ngamut le cleaning service. Haswa bangan join media Social media kan YouTuber. Not YouTuber bangan join media as a media person deh. So bangan join news soang last. Excuse me. Ti ngayu ngalamut bende ada kata cleaning. Ti mu cleaning service te ban sing beriu kum tu ban sat kali ne sat ying ne sat yet ne kum kita ki por men chwa kan tamah rei in a more professional way. Ti tamalong ka khamsa apat ka khamsa ka linti banyak situ. Ti Khanlat ke. Tengah saya. Piadan perlok ne, piadan group ne kumno ne takapor. Atu kapor ti perlok ti tamang don tamanga ti para tinggal ayamut hi la ya. Ayu pakai. Ha. Kumno kayo YouTube jo pimenta. Menta akhirnya sya menta ni kalau kham pick up kendian. Lamar ba. Channel kan tuli si sya ni. Menta ngabu katu ke vlog lejong ke way. Number 1. Ebi hadu kata-kata ATM. Ngempat di ki stars YouTubers. Kau ilong ni, kau ke vlog lejong. Ke vlog lejong tu just vlog masuk le setenat kum tu.
ti Ora piong kum ta. Ngakama man siya ingkong do ba pisdang. Pisdang na itu itu ki update something day. yes update. Yes. Hai kamera. Very small room. Ya hajing sa ketua itu kana pi ketua gede ka karkhana ra to. Oh kum ta karkanayo. Karkhana bike. Ti Lokis masang na bike ro. I'm a full time mechanic. Kum ta. Ha, ti tamas long no mentapat ba la kham te ka kam tingam ngala khang no. Asin kata ke commercial outlet lang no ka karkhana long ngala khang no ti. Pimdan bayarap. Menta ngasule hayeng. Ti Oh, udon okay. parawe. Ti tau parar ulong tray as mechanic ikan. Ti tamalong hagto ko por pa ngi don bida ka team pingi yele ngi snai ti hadien buban covid tu ti sola Kaliat siya. poisi seiru ti kila ya split no ala kajong ti ngasule no hayeng. Ti ketu ke benta tu por ba ketu bangali itu berkhade gede pokar khana kan. Mar ngasa be pokar khana gitu kata Oh, ketu por. ana. Ti namar ba kalong kalong kadan sa baru kadan haporu ti dan iwe pas iwe rumpat bang abu bang tia le diam tinga sabi hang ta tinga bu Kaying ba kata kalong attach. Ne? kaying ni siya gijong daya lagi sa suwe Oh kum ta. tamalong lalong no hajan ni kan tamalong kalaham paji kan dian timungan dalit siya mo usli bamja ti kamu ngelawan biang sa yukar kana ngatia ngasa biang tu bet ti for almost 3 years si man 2017 Kamu tak kajing im jang pihak karkhana bet. 20. Almost 4 years sa ngadan tu. Kajing im karkhana bet. Karkhana bet. Ti ngi snap long specialized with tanghiki bikes kan yung along no. Ti menta dale la sule am tu hayeng teman ri ka tu por kadai hapor ba por lockdown tem dan kam Okay. kakam dan karkhanam yo pli Oo. sa pli sa kruet ti la hang bet temalong bakajat bakadai kayeng banga sa sendan ti ngayo ban trikam na po kan. Pila tri kami yu ko. Haba ayo ngau lalit pan kam sinikiba agrong skiba linyat giat di segi kami pila tri taruh tu ada kerteng ne. Wan. Macam ti pengidang ya belah kena tu tinggi belah kuli misteri tu. Kena aku buduna kena mod Belah kena sin kum tu kan dala ya. School Ha por beli school tu long man bios team tu yelet belah tu em tu sil yarap sini stai. Ti belah kuli misteri tenang ta kita gijing lit sa yet sa jenat nata gijing lit pen khut gijing nang ta sat kali hoy ngala sat kali tama not really a full time sat kali ngasusu yarap kum tu hoy tanga bayo tum nu mala ti nang ta Yo si top up mo min siya. ha yes Kita hi kan ti point. nang ta ni lah kalalut bun kay ti Ay labon pala. oh kakam sama kababuni di kam kuli kam yuhi Kuli kum no mod di asan ki baka kam kit kam ba kam igum tu kan ti musa dang Tapi ang kuli ti ngasobi bagi kitu ki kuli. mer itu itu long ka kam long kam misteri nama long lo pimpat poi kerdan misteri pihaban ya tri kuli swa kan long ta ti tamadang ya klan maham ba musa oh ni long sebenarnya kena am ti long dan Ti kisa kedang long belum ta. ngaburi sport. Kadang am jeli gym. Ngalak selalu tu saya Indonesia. Bohong aja. Ti kita hi giba let hadir ngan dala dep jing puli ti ngalak tre mission ru for dan ni mar kumbal Pitri balang. Dia mission kum no. Ha kadang wi ministry ba ngay day nga treyam Sausnam. kum ta laisnam sausnam be kum ta tiadin haswa kata ngaladon swa bat ko ka ngadan ba ko ka operation smile kata Oh kasmal gohati. hai Bagi katu teeth. ya bar kitiki Cleft. tiki cleft yes. Ti kitu nga ngasli survey long balik survey kum tu te tamatang kanui kitu kalakot hadi nang tu ti nga join ministry kum ta license ye ti nang tu nga poipad hapo chilibris pat nga dantang sipor ti na tu pan chilibris ru dasing sa nga join as graphic designer tamalong 4 yo bati long 4 yo tray bahala long no ti ngayon offer no hapo Vodafone. Ti Vodafone part kadai di kam administration gum tu.
ti long hospitality management and all that kan. Ti ngadon hang turu katu kan ni Sport. sipor ngam daslam kan nama long kam dadi ti kam long administrative work tama. Kam de ka feel jong phi la. Ha kam ni ka feel ti tamalong baling sa simpa administration nam namar ba hata por mga tray ta ka ministry am long we deal a lot kan but ka you kan baka administration tinang tu ngapoi par siapo Bansara I care ti Bansara I care par as communications manager ti hang tu ngamtip nga kanu katu ngam kamasuk ngadan kanu hang tu ngam jubo you tu bi Record. ha jubo record am Hadi ban man ra da resume gitu. Peladi benong tu min ni. Babin kali kita. Anyway, ti hadian Namar ba toong niyo kalat di. ti gandala yun tu lami na po yu hadian hat katukan ni ngadan hapo yu hapo Bansara. Ti ngi sedang ngadan bakawipat ka company jong ti Porlong. Ti kata apa kadai again mostly graphic designs and all that. Ti kataru hadian katuk dan nem tip sistem ngam kan mau. Ti dap nang tu ngasutu ba long ladan kam high time kan sedang jola jong ti. Ti ngasuk mala hop ni sini ngam yo ti kitu jaka ka bang ngasu hunde bangan le ila di. Job satisfaction. Ha job satisfaction di kam ladan nam. Ti ngasong yu kan ngasong no retire no bar ngasapli no da kakarkhana mekanik. Ti hajing siya hakatu por iti ki por blik sepelong ngam kan jam no wishu di namar ba kimia khlan yen namar ba iparu shitam ti imeiru long yosi ite tu por dang long sebagi shebla kam tu ti ka by sumar ba ka rem by dawai ka rem ting I had to get options I had to go for better options ti haying kimpadan ki bay tray bay ti dayar tu poi dak sudah pulih ti mai hajing sai dang dei banlit pulih biang for research ilayo ke you the mission tu tami khamlit chu nomor bay sitom no email ti la sulong no la susong no haying tan da bentaj email ti hadin nang tu kai nga you nga hapsu mare na wiswe tang mangan susung tu ngayo extra sejar tu labam tang mayo atar langsung la hunte la aram te tang mangan suyo kan hai ti hapor mengadan Bansara kan iklan ime ti iklan ime gum tu hadin lalong no kumbang Snamiuta. arjakan rio ti hadin masun klan ime gum tu ti hadin masu perkhat no try kum tak mo ngomba ngan persang no da kiwe ki kam ki bale si ki bal dan job satisfaction de mati ki porem klalong be kam na desu ka kam ka baong bang ngakwa ni ladi ka kam ka jing bamban si de Abai su jing ya ti jong phi phang apoi stu masih tadian ngan dala apoi pan ngan lale apa dia kayu ya ka karkhana ti hun mensim kanim dan nomor ba ngi khamwan na katu ka background ti ani ka ba por bingile ru ti tama somehow ki ngadan para dan perlok long makiti ki baya ai long ki baya kersan ki ai kan ti lis ha demdi badan smakiti lakut tu long le maruim lara ti somehow kelas dang men pik kala poi laisnem ye nadu arjar khat nyo kum ta ter kan nyo khat pram ta ter ti poi 2020 kan covid awan bits bak kan ti nalor bingi ngidang susdang kiem ngidang yo ki order si kum tu ha kata kapor ka khang be jling pilong kum na kapor longgum ti susah kale ngomtim ngi yo bam ni nalor hayeng ru idayar idang sutre mulumala kum tu ti ipar isitom kam latre la ipam sai nya kali ti hapor ba iklan ime ipar accident de ti long good business net ti ka you can financial resource jingi kan we hedi be hai kajia ti kam latre kala ta su iparu ti hadien ti atakin masun poi ajar poi muslim la jot bay tiende hapring kita kisnem gi bangali karkhana ti side by side idan di kenum jang apa ba ikenum jang menta kan bifli ma hoi ke ba pi ta umte ti side by side hapor bing stang ni karkhana idan di kenum jang ba la di kenum jang menta kan musa ide perlang ti ngasali sondur bat i kan ti somehow ka side nang ta ngayo
Masih kemarin berpisah Hai, juga hai. masih tidur. Ha, ting shondur bat i na po fine photography. Ting yes sedang shondur ikum tu yo project ai. Ti at least somehow itai long layo Yo, kan ban something. kendat nang nantai. Ti nang tu kan dala poi pat hadin covid dan cakasu shondur jing shondur kudlut. Te Tigi kam karkhanar kudlut. Kay bom kudlut bro khai. kadai. Hayeng bete. Hang itu ipor kan kasa YouTube. Asing sa YouTube ngelas sedang lupa si katu kan ibana swam. Tamalong ngasut hep kum tu kan de ba you. Ti hadin masin mi you masin mi covid ngasi bet bakila. Somehow haka jimut cepat khadam swab kibriu chani kini keren covid nam ngelas sedang somehow ngasu sedang you ite ba kuni jing pang musapoi shani. Abdan story taruh to. Ti ngala perkhadam ngomba swabun poi shani. Telis kibri di bentep something ting apa kini media sini long kimpat cover ting nomor long kimpat poi tu kin cover liu ting ngai kata kan jing duna to lesi yo kumta yo kibri ki kwa bentep ti nothing special ngasushi mi gitu information na pod WHO Should have bet. puli bila khasi ada Nakan mai Ti- kata. nang tu kibri sedang Sabah kita Ayo. por kidang bun por bahati kibriu te. hai hai PJK ini mah all of a sudden syong be hayeng te. exactly ti Kam ka phone hiburan kam. kum manga na tau tu lamjing sai jong marangba Hai. ni sedang almost at the same time. Kita malam maki kile ki film saya itu kan. Dia mengapa ngale ya tu hadian mas ndap le pa kum tu hadian kanu te kum tu kumba around 80 90 videos e bangale ki bang tap kum ta kan dai persen kena putli kita ni video mangale kum tu te nga realize ba kila sedang mi no ki ki perlu kila sedang ban ai lang te gitu ki awareness kan. Te nalor nang ta kini ki yuru gini ki news organization nang ni kila sedang. Te taki nga sa perkhat ng kamlong organi na Mario ba na sayo nga kumis inform no mga te Kadai. namar ba ki news ti ki malle la ka jong benta ngale namar ba ki padan bale diladan bale te beli ngan sule balanya bastar ngan no I was not even a journalist back then lalo no kum time te tay nga sa no kum to te hadin bang ipat la Q subscribers bahkan su business net kum turu nga i benut long kalong kumba ki subscribers kila subscribe kanang bikin i video te lang permiso pati long kapaubi jam ki Talk na ha te nga sa sedang mantap na video kan dan nga sa sedang ga joni Kumu film very nga I wonder te kat bang dangi EAP nang haki videos ngala follow EAP na duk tu kipor. tam kam keren par one tap form to Not anyway to interested. Lo ngala I ka jani jong hina duk tu kipor ma. They how Pilong very frank to with people. You pick up very fast along with people and they have in front of the camera. Pi connect but kibriu so quickly de. Kalau ada ka ni siya jong pine ko mana. it's not easy we kawai kaliang pimo hoi mentang la ba no makalalong easy Mentah mentang kalau easy hapor mga sedang ni kong mundan mi kay mo ni kong ban no magkaren kamera kum to taman ri kedibit tang ketuka deep sense deep urge of contributing something to the society kalau nom tadi kedibit ketu kajing kende lalong no ketu kajing shemensi member ba ka imnak salang kedon kami ti ngahab ban le te kamut duor dai le bet ningkong ngadang le so tang ni ki slides kum tu hampat midur diong te perlu ngam yong ba beli film you no le no da video ma asen mi no da video kum tu hakmat keren no ti kan yaram tingong okay to ngan persyang nomor beli haswa jong kata ngala mi khnang ngala mi teng ke video hapo kisan jo kan tamhan ri kata ke YouTube channel ke bangale men swam kani ke jo ibang atep video mo syade kadi take tamangan pini ki perlok le jong nomor dan perlok keleng-keleng tama tamang isa hostel hadin lami no hostel kila ipai keleng-keleng ki ba sabar jela ki hang ni ting aku ban pini ki dos ya kay ibang ngale kay ibang giting-ting don bay tho perlok ne don kum to ti jing get together im to ngong ban pini kita ki perlok ken bikin dia page kim lu yo ban man teng yo pini ta kata ri ki jing mun kata hiru kadi ke bapelong bangan keren ningkong tinre hapor por balik pada itu ke video itu ka you kan ka covid te ngalabu la lo serious ba kader pelok ja kedi ka damo kani kedi ki kubor ser ka ki update mendak singi ba umta te ka basa penong lalong ka ice breaker
kos penlong ngap penlong no kam penlong loose no khnya dei dia kui kesin no ngabakala ngabakala komplit kumne arke anda mari hoy karki lo ngadar marwing arke ta kam sus tau shem kemudian adi ngong okay to nga hadi ngalamut ban edit dam ti akajing sha kalong ni akajing sha hadi ki poram ngamden por temen edit ru mangatep arlai teli video sisngi ngana bakla sisian am ngale be nadu pas dang be kan sisian be one take be jam hak ta kasian bakla am nga kham yu ngong adapt sto ngan tep be kini ngam bakla tingong ngan ris na karis ngan pik kelong nu te marsni ta berkiem long kumbaka pen sting mensi mandi kibriu namabli ki long kibriu long boros katu long ki pek binti long serius em ki long ni song hai depe video song hai ni lo ami ni uba ni jayu kanumur ki yap long em lalong kumbang lawan ra semua nayak tu ni dia hadiah nam dia marsin yo em marsin ai ti ida ki ti jing ki kena dam tiga sedang i positive comments kan hari yang adi gelong kota yang siam dah dan selong lut kena tiga sedang kan sedang penlong syutia biria ni tai kena pendapat mentah ki YouTube channel mentah berkhaj balik ki sell YouTube channel kawai kelong kini boros kata kalau hapor pun padan YouTube channel lem kita bapi kadam itu conventional way of doing things. Kamta meli benang video production kadam itu conventional way. Kemudian unu badan yang kibel bala ban penmi hapok kibel channel meki ki set ikatran. Mabli nomor kiwe kimla ban le. Ti kibala ban le kemudian distang ki benong snap film. Kita ada snap film ki peni hapok biju all that ti ki peni itu film lakut hang tu. Tienre ba pin la ban le nalade ban redefine yaki video content ki jong pide kadai bitang hadian por be kandalawan ki YouTube asin mnik lawan long kandala sedang long free ke internet i borokhai ken ti menta pa pina pe yam mano bala ba ban yu ki content bala ban sell by content ki de ki tang gitu ki ba break from that conventional way of doing things like breaking things te takadaw menta em ka yu ba kalong tricky ba kerukom premi video khamtam lele nong no nang nasda bi keren ba David lai thlang jong Shillong Press Club halor kumnu kani ka jing ya le jong ka social media ka media te mentak kadai ka por jong social media tian dai long ki babun ba ki content creators ki YouTubers ulam nong long nomor ba kasuk ba ka content ka news content ba generate latnya kiwi jat content kiwi shabari ami shabar ke jelari ki babun la piong content creators kile bun magi kishna ki sentiu kile vlog and all that mengi hang ni kelas dang na katran mentam beki lada ong ban shna content kan kemudian kile something ke balong politically inclined kan lalong no I mean kaba kentup politics ngomdong kaba kenok kanu ka politics political party tenre long kabadan politics mabli kabang ni politics mentai por kelas dang bang ke politics am takadaw ki kile banwara ki news ba kemta terterem ti kata ka jing ikren jing kalong mahatu kalong challenging mo ya media ban ya compete community tenre pat hakawi kaliang padam ngi haban nguthu ba ke YouTube keladi kalong be kumbaka ke decentralized platform kaba mdan rules mdan ye te kadai bestang hakajing start jong ki creators but kumjuli la ya keren hapadeng jong ke news but ka social media kumu kadai betang hapadeng kajing start jong ki news organization ki media organization kumnu banong banwan ra ki content ba khambang le si ki ban khamlong stand out or maybe pemla ban deny ke competition mata kala dan between news organization khamtam ni news organization te and the so called production house kan but ki individual content creators you can't help it ma kala long kum dak mangiman hang ni ngira suki benan de swi swi perkhat pi ui youtuber ni ula adam la kajong production house penong no plus why balik ki jam sekali betar ma beli dan menur ban khang ki ban le kum no kang me napang of course ka YouTube ka dani lagi jong guidelines jadi as long as you follow those guidelines takamot pi ka benefit pi piro menta you doing such a wonderful job em take ngaru nga perkhat ikatate like lada
labun pelat ki rules. So macam ngim suthu syute which one is wrong and which one is right te yangi. Na nga kan mau kadang ka ad na brilliant ad na tharai kadika reels tharai. Ngam tip lai ini ban bam so benta pi om long healthy ban bam so mut ban bam so you advertisement. Ba mlong ban bam so. Hoi em cái đây. Te ban bam benta ban le ke ru la long bai bam long sa te. Bam long bai. Te kapan confused te yangi. Which one is right and which one is wrong? Sejar pa. Menta lele menta di hakani ka por menta kani ka ya kani ka juk menta de hakani menta ka bangila don kam ha pengen go back to the traditional way of doing things. De kani ka ya de ka bangi ha bandet biang selaki jong ki snong ki tau ngi don snong ngi don ki jakai pen ki im biang le ki jong ki tenrai ki jong. Ngorli la ngi mla banle kita ki berkhat menta kemukan bha menta hakani ka pateng banwan ki khon ki jong ini bikin oksi bikin kin light nya kani ka niki gadgets and technologies te marla mangi menta ngi haban sungtu ga ni tu pm nga hadu menta ni you khulungam menta si senga pa chai mobile ban la page mobile am pitip ta koi ka por page mobile kata kadai tang la du yi ka dur la jong udang mut ba kadai ka yit Okay. Ye be ki parang pm ki batang dang tang khat ar khalai banai ki la tem gila ba pile karao nga kadai tai mangiti ki pa bangin hikai ki kumbalang mencuba biang te plus kata so pi mentak this is the generation am kani ka yang kani ka pata ka ya pateng mentak balada phi lada dei bangi ngi miss sila diam ngi long disconnect ngi pin disconnect ki khon jongi bat ka mariang lesila benong no bat ketika pertai kita environment kan aku senang manage kumno pede like ya ka family time and this situation ka baphidan benta situation ekini ka jingwan bun kam e kumne kumno ka kawai as a father kawai ke jingla again ke jong ilok ngahaban ngahap siaro ilok anyway kalau kum ni pi kawai am kawai de hang ni bisa ong ba marriage am is teamwork te di teng am long ngaong kalong no kumangong no kubangan suang no ngalong unintentionally am ngalong ngajengai na yin ma long hakipor am tinrei de nakadaw jong lalong no remind man kapor mangadi bandan haye ti kata li ke jawa hapor ba ngi siya sedang dang su de tho ikum to am ti nga hakwi kaliang shwa badi am lalong I'm always so to say married to my work te workaholic kind of di karadu ba kala kta ba ya kamet kapan jong aram long kabam ngam tipsu nganda yo tre kila don ki poi porlem ki bang tre straight 24 hours nga kham thia barkali bakanya kali nang ni sugoti one biang tre biang kata da pila I mean kata di shwa bang ni tho de ti por nang bu kana all that tinga par khat ba hard work is the key to everything. Yes. Tegamot kadai bi kani physical you ti dakan bormet bi ti mangangan le mangan you. Ti kata bi kadi diol di jonga. Ti ndri pat hadin ngandala you pan ngin dala ya tho padam ti idoni te jinglong ngam lali ai ke jinglong kadon bi hem. Ti sedang bi kin bandon kum tu ti ban khamit hayeng all that. Ti ndri pat long thanks to her pat long bi you ti long la long bi remind kin kapor pej kapor kumta pej hayeng kumta of course hoy kum iru ide lalong idang long thamai ngar ngadang long thamai hoy ti of course ngomong banga ngadi khun lan menshwa hayeng mami kat sabamon ngasangar ke perte ye namar bawar misal long ngadi khun rangba hayeng ngahaban tip hayeng sem ya kan nadong sedang responsibility hayeng tama is just that ba ladang ayo men trading ngamnang men stop ti tenrei pat long mai pat hak constant reminder padam sepang katam long menta padam ke menta pan daladon yu khulung padam long men step am kadai kapor ke jonga du be kemur ngam khata ye sho kemur hadu shipo ko ibji dan tengleng ngadang su benut
hadu khat archi bijir kan dan hayeng sak kan tiat kun. This father son. Hoi. Dan nomor bang ngamju yo tingan dayo ta si Sunday ngana syong yeng. Ting Sunday ngahaban ni. Ting Dia Sheffield marway everything ya. Like you imagine. Ngamong marway of course la pi ong shapang ka ba bang primi video hapo channel la jong kata marway. Okay. Then when comes to katu podcast ngadon but dakoi ka team. Okay. Te nabenta ka news ngadon dakoi ka team. Te nabenta kidan la Editing and all pada feel hina. Editing tang jong la jong edit hi. Okay. Te bat kita kidan tiki story feature stories bagi bangali na po news channel kan itu ngasat edit. Te kamut kita kilong after work or after like during your work. Kita kada be work. Dan lupa kan work hours jong. Keladan me. Dia heyeng everything. Kada ngasong office bet ngaba ba ngalib office bet ngal ngependa bet kenang ba. Kakam ladang ara siyeng kamut kan debi stang ladang kwale personal work la jong then ngale heyeng. Henry te benong ban ra siyeng ya kakam office mentang la kam kiar kan dia. La setang la de ba bamansi work from home kind of thing ayu tenre yementam nga sutu long sutu te ba long ngas ngo comment ba ngas ngo thu kata ka importance of family kan ka priority nda bata ka yeng ka samem long mga sutu hakani ka por mata kana long ba ngampat le lalong pat landis ni stay bakan sang ka ptay mariang and then as realize ba hadin ba ani khamyo por bagi ki family ite Dalahe ukun sa menu Exactly. Kung nung kami yung iri ukun. Ngai chuak PM, I took it for granted mo. Hakiti ki poram nga kan mau ba I dang sukha. Ti I don I shong ying kuma 6 months AM. Ini berarti dang yo. Hoi. Ti kalalong no unintentionally tama kaladon ti selendet jo kajimu berkhalo. Kaladon ka kami hayin. Long time kada du ngandawan hayin ngasuan ngapet ngasuthum te ngasajan klung igum tu kalau aku dang and I felt like I was doing my duty as a father. Yes. Henry kapor par bangangan spend bar kun bar ikimiam kamdan de. Exactly. Ti hadien nang tam ti hadien nang tu tinggal nganang perkhal igum taging besajan kun ai bam kun igum tag something exactly. Ti hadien nang tu kan ngandala ayum undala poi ladang bakla lakin jo arbanai mat kata nomor hakita ki poram kidang sedang kita kijinglet seni satai kidang bu nak kijinglet seni satai kibang habanja kana goi kaporle bang poispo nagalan lis nagalan ngaja jandan stayo ti hata kapor uladan am katul la khamadian ngadi ti kipor nomor kha banai June July August im tu tingidang bu na ki projects tin apo jung tre te ti ngapa ngkhemi kum tain I have to bring food on the table mo kamram janga ngani bela ti kumnu ngandan hayeng ngani bela pat kumnu dengan syong hayeng kum kata abi te kayo dadi padam dam menta realize ba long it's not worth it te ba pinong ban be ya kapartai kamarang hoi dan kami bai khau dan kam taman ri long phiap ban su thu te hang no phi ban bu limit ken ba ban ai por pat meta ki kayeng namar ba ngaru ngasit long realize te that ngasit pe ba ki video si igum ni kum tai ba Masih ite ba dong ki kmi pa ki bala long so involved with work la shu IT be ki khun jong la di bat ki briote and then kimlat be osngote be khun la da he ti kalong you miss that day lanu film yo abeng gatu kapor ba de you won't get that back and that's the precious thing there. It's the precious thing. Kata menta banaken ingi mengi kipa gibangi ngi suffer ba. Marbali ka kami man somehow kadang yo kudup kadang yo ai bunyi yam kadang don ko connection ti. Ni kipa kan. Ayu latia ayo menir ru budi kendet la ibu kami te la ne ang tu lakut ngini. So la kendet kun. Ta ibu na. Ta ibu ta tian. La kakut lang ta ti. La last nang pang siton ta ya ta mo tinre mengi ke besofa ba la de bingim realize lingim you ba lingim ipor mental ya por budang sedang hem ani kan e ba tika kan hadu ni kata attachment pa jonga kulung bana kulung hadu mentam ba ngam jupu si air pa social media kulung long kalong possessive do kata tam long bisni ke am kasit long kumta kala long kumta tita karang asit modore hero ba
ngashi phi ba phi right chatu and then phi la dan khulung ni kum to kum fi manage ka time te jong phi ka jing sha kalong no kum ni ke ba yo hapo screen it's kalalong no is just 5% of what I do and what I am and who I am in the family de kalalong no kum ta subo larade banga ngapeni kum ta mo subo la ngale opposite mo ka ba khongpong i kata banga ong ipimentan ban permi dur yu khulung am subo la ngale vlog bu khulung kan sapa banga don bitang bu khulung mai nomor lalong no kuma siteng singi hiam lalong no almost siteng singi de ngadom bu khulung lalong no kum ta te nomor the step kalau di ka por jangan mari message lalik tray te kamu janmi ka de por jongi khulung lalong ta i yarap ikyang idan ikyau idan ibi ibayaram iba pet khulung ye salang ikyang te ikyau ro tenre long ila kham no karta i kya tim la su kan tenre men step te ka de ka por jonga be kamu nga aibam te nga pedle kai and all that tinang to spentia ti kat undala khithia kam to ti long musli nga sha what excuse ban thia lang ti thia am do ar kanta hoy yo ar kanta so squid ta kai ti nutun la khin to then long satisfied mas okay like my duty is done not just my duty is done, it's like okay that made my day yay love yang now I can overcome anything and everything in the world lalong na de tama ma kusulong no par kumda ba kumda piong ken kumno nga manage am tinre itu iba ngalet seni sata yam isulong lo ar kenta lai kenta le se da jerong e subu sausan kenta naka kam ga jong abang ale tinre mostly yam long nga ile ban ai por bi hayeng te lani in the office kita ki por ngadan tinre hayeng hi mentang I'm not saying ba ngalala si ban ai kata ka por lani ban be dad ideal father or the ideal husband hayeng kadang sa takrani lo beli bija si hiwi kita menta nga ngasungo ngadang yute ngala nang lanang sungtho susu ka jing long ka jing songkhya kan banong ba kumnu ba phin ri la ka jong yeng sem banum don't make it public te ngaji ki pang na parkhan tang ki di family vlog be ki jule ki briwe ki to yam long I was a little inspired them tangma the thing is ngabanong kani ka wem marba kabaplong ru ye message ru ban long hesitant nam ban yu gan ban watang ma iru bi in mi laju mi teng men swa to ni beli long bilong hesitant men tam de tana kada ba ki bon ma ki bilong mean comments te ki bri ki balong yu gan ki ngamte play ki jingmut jong ki pai ba slendat mo most of the viewers most of ki subscribers na ka channel am ki de ki ba ya songtanat ki ba kren ki ba aam long ki bon ki ba one ba ki negative comments am kimdig subscribers kide ki one hisngi compare oh ni kumta ulok kumta kalok kumta kadur kumta kita long it's really not healthy kan di taman ri ba long ngahap ngai ladi tengah long ready kan bandong ban face kita ke pikiran iya nga it's okay no problem lepio nga khmot ngap sendit no it's okay tamalong not my wife kan long no te ya yo yang akam kata yang ri par ka dan long dan kita te din ta kada mi iru imjumi show and plus ru nga kalong safe pi kalong safe even very safe takada mentang song pi nga mentang realize te ba it's better that way te you don't share your family you don't share your loved ones te of course si sen lanu pipini hani ata ka ya la ka jong ri ba pinong ba pinle involve lang you involved from PM it's like totally not okay feel aku ni gitu ki comments ki ba fiyo aku to like not lagi message kenyong ikin negative comments ay ento leo I mean of course nga puli tamada I mean fish reply back ki puli nga puli bonsin ki hapo dang long fresh mo tayo issue ang to kung gidang don fresh ki yung to kamu kidang one man kasingiti ki comments dan nga puli nga reply ro kumjo ki ba ilong mo reply ki bam de ki ba shu ai jingmot lani ki ba bang ki ba kum to let them be okay I bun san lang but nyut but go it's okay leo nama kami kalian those comments those negative comments it's what keeps you humble de lo kumba remind you ya kejaka bidon kan along you not Mr. Perfect you're not the all knowing guy you're not the YouTuber or the hayu haka imlang salang katuka kapelong alis yang personally kan
kapalong yang apa dangdon kibri kibam sultanat ipi dangdon kibri kiba ui ke flow ke jong pi kelong dati so highlighted Siya bang hamstang ikan niru, dadan iwe I perok jangai di coba hi me iru, I di balak kampau kum di bentai, I di me iru yang ngakatahi, yang fi di benong mentally prepared te, kini ki mean comments kan, yang fi hab di benong mentally prepared namal ba, kini kin sawan bed, nakanu kalian kin wan bed ipi, maybe first video ru fly yo lupai kita, melaban tip ikata, khalish comments lagi te takara ki ong pidi banong prepared ti kita baru kai kamde banong kamde ban kata ki emotion so pite kimde kini ki ban pen sange ya kan ika lentia jong pi ki di ban ki ban pen ai ben siem pade pite namar ba kenma be jela dia la de public figure te la long nak kom ta yes la long representative jong ki be ye am kali kata namar de phim de phim long la phim pen khre kata pe mo koi long ni kibri ban kren pi kren lut kren ri pi nadu kli adu chat nadu snooze bi adu tersen chat pi kren bet ti taman re you will make a fool out of yourself if you respond react tin re pat la pi ailat padi ki bikimat ya kimat kren ke bikimat tu and you'll be surprised la pi ailat ikini you'll be surprised bagi di gitu ki ban sawan siwan ban page ki video jong pi but they nak ada jong kiru kisah share baka YouTube kisah share ke video jong pi sekiwi kiwiru nomor boleh nomor lalong no kumba syubuk mata mo kadi video jong pi lesi ngang isi bai pi ngawan ni kacang kersak bami bang mo lawan tu dia syubuk pi kamu di pelayang bisa pas ngap te hadin next video pitab yang pikam pasangap bami kejawan Rini lah penmi biang. Komen mesi sini. Ni kesipar jong pi bami bang. Yo, ye an wan siwan boleh nomor bang ngalalong ko mga bu nu mi biem. Ngan page video nando pas dang no bukod dem kana makan yo man kedau de. So, dia apa kumta menundai han. Ha? Ki dahan makiem. At least tang dem kan. Dia bus ko mu iki. At least badai nak kedau jong kiem ki penya do pas dang no bukod dem. Ba ke YouTube ka shemi tu algorithm ni ka to ka video supaya and then it will recommend to other people also. Hangi tu win-win situation kan. Lada tu berkat bi kidan ki brilliant ki bape jam ki bam ju comment. Berkat bi kahadu benda type benda dili i mobile li bala crack screen ni. Ni baklas ke spelling dili sa ngan thoba. Ni ngan thobi tim si na. Dia kajing pulut por ke jongki hama appreciate de. Wah, dia. Tak ada island leh. Maju keselai lah. Dia teman-teman ni bat long kidon bagi cap lam live pen mi content na. Ki balik si ki bagi don kam clarification pat kata apa pihak ban respond long pihak ban I clarification sort of kan. Te teman dia pat ban pahidu tuput pat long pin address each and every comment ba. Kani kaji kejan kersa kepala rim lele nang keslipar jangan khamsat kita kadau kasi you don't have to go to that to those details kan lalong lo. Ni tadi. Tuan nak kalian jom pi ki YouTuber jom pi ki ba top 5 YouTuber hang ni. Meghalaya jeng. Meghalaya. Mon vlogs, Kentiu Marina, Neil, Cium, mana Neil? Neil vlog babang. Nanta. Sok mau. Sok mau tu. Oh, setelah ada sok mau. Tu dah nak kajong ikas style. Nanta Cium, but teknologi dah kasih. Teknologi dah kasih apa jos mau. Sa page Balik ke channel jom fi kam one in that top 5. Interesting. Of course nga best ke sang jong teman ri banong ladang haban bu yiki channel ken jong borok khoi jam ngatara ke channel jong nga ban bu at maybe number 15 or so, not even number 10. Hana long pi kamdi banga downgrade ila jong ba ya kata ka ngamlong confident ki kondel jong ngaling pinter nga penmi video ilog indong na ni
ini syupet bi le jong hana dalai ada video ram hana sulong syusyo bi dia na ngante jalan sin hoi ngante jalan sin di video ngan mari gitu dialog yang mga keren kapit iba don dia sama Andre long why number 15 long I feel ba ngai la dia long no kumba ngai tu ngai lut barokah ngai barokah jam Dinre kabakini ki wei pat ki ayam ngampat tikna ki ay kan no. What if there's something more that they can do te? What if that is just a tip of the iceberg? Bikidang ay tang kandian. What if they like dang kamla maki te yang like kidang bon bagi ki bigi kile maki. Te of course kilong ki appear ke content jo kina menag content jo ha. Jone par ngasngo ba kidang bun bagi ke haki deh bagi kidang ri deh haki bagi kidang la ban le khamba deh. So if I have to keep you try number 15 will be a good number. Ti ngasu buram sika de ba ngade ubaning kong tam masyakot hakani kaso kidin jat. Hoi tin ngasu buram ikong la yang ni ba ila khot inga kani ka benta bingi dio bani kran hani te re na bata jong kani kidin jat subscribe lepin pat subscribe nomor kinang bon ha ki guest sang ni ki benwan ha kani ka show ka jong ilai but ngaka community ba ngin dang he subscriber sibun tibat mendade taman subscribe tamanong banong ban nong ka jing subscribe kam de show kata banong ba ngin tang banong ma share kersan ya ke channel ni ka kam Tinre ba pinyo kujing mentoy ru nomor ba man ba pi subscribe kalong ba piyo notification piyo ya ki maman kapor ba mi video thmai piyo ikina notification khnang ba piyo ban page nomor ba la pim subscribe kla ban miss bun ke tile se kani rang nek sien kani kong pi page ini ka channel ya kani video ban khmilin ti ba pi nang page show dak subscribe but turn on the notification bell akam expect andre ngal ati ngal adon jing long ting kendiat arta ting ong ba em oyo ni yo pi ong nga ba kalong kumjong nga. Jadi oh ya hoi afsha ngalong ta hoi. Ti nga the idea of podcast kemakalong matande. I believe this will be a podcast format we pile. Ngaso ba kan nang bun nang ba. Nomor bali ting kum ka jonga subu let's say kabdadon genre mo ka jonga nga kata nga lalong bun nga khol ya babun. Ti henre ngasngo ba ki bun ba ki padam ki banga ngami opan kata lut. Ting nga miss out no hani antai along no ki contact ki jonga kimli contact si jong pi banga itu mga kimli bi tu mo pi ti ndrei pat ladangi khot ikiju ki guess still okay nomor but pi ka story kalong ko moi but nga gilo ka story kalong ko moi kalong ta te perkhat pi mentala lai hoi mentala lai tili ki podcast ngala don bentam ngala lek ken neighborhood boys nglawan natai ti ba ndatuka ongse ka lufai evenings nglawan but kani menta but habaro lai tili kapher ka jing ya keren kapher ka jing ya yute it all depends on the host ti pi kwa bani keren halor ke pi extract information you long tama extract personal sudah tinre ti but henry kababas padam kalong ba kiyo jing to ki audience jong pi ken that's why subscribe ti no beli la subscribe di finumi along no da ti chubu mata for example ki guess chubu kum kan pham banga adap khot manga mo season perkhat nang ola adap khot manga ikan pham bio dan issue ban share dala po yang ni exactly de la po ini de la khot totally different story and not everyone ki audience ki ba page nya ya kani video along no ki bawa nak channel ki jong pi buat ki subscribe ki jong pi ni not every one of them ni ki ju subscriber ki subscribe ki channel jong along tati ki ngiap hair din lo kataru kidan ki ba sungtanat ki ban page lada host mga kidam ik bastanat ban page lada host ma pi kalong kumno lada host long kami ngatai I'll be the first long kami Ti, dejan kerja berselipar. Dah sifat, dikejar sudah. Ni. Ya lagi ada dikejar. Tinrei ka di belong nai, ka di belong signature. Ti ka belong da. So I wish you all the best. But kani ka, I mean, hats off to you, to your husband, you came up with all these things long ba pi. Kalong scary mo kalong scary. Baru kaya belum scary sudah, kaya belum scary. Tambah PI, I mean siapa tu yang? Tambah
Bawet, it's okay. Tias. Bawet, dadan nang Shipong arpong subscriber, it's okay. Worth it. Taperkati Shipong subscriber la dan Shipong kibri besong ani, imagine. Shipong kibri besong ni le arpong chubu besong ani kiban subscribe first subscribers ke jong PM. Kenan arpong besong ni ngie keran kan ni kibri kena sap ani tu perkat tu kamde kai achievement ke ba. Ayo. It's just but baki kilong shalendat. Kilong na shalendat. Ha, La long no ko masong ying yap bri pi tharai la song ying yap bri ki pada chu ngap ta mai kran arngut. Kinam ngap. Teman ri hang ni bagi bri ki ngap. Yala ki don shipong ni arpong ki subscribe ko mapi te ko bri shibon mapi subscribe no ta ni channel bat nang subscribe mapi nang isu ki gas ko baler no. Nasawan dia. Hakan next episode.